Patumia da porphai kebra chitim apor malom mohon rong pi ahem me chopiden. Basapi hansepi tube mar akiso kacholong lok ajok ahem asor bipen son rong pharpen kerap kachohang pon. Patumi ningbe porphai narkep malom babu teron ahem me chopiden. Karbi like abirta ki langber arab do anaphan sita me nili hinpen kardom nang pajur ikla kardom pini arnikang sama birta along pen nili sami reng mirti mungki totang te pini arnikang sama birta ang ton pe arjubonikha Patumia da porphai kebra chitim apor malom mohon rong pi ahem me chopiden. Lakhain Korapho Nilip MAC constituency ke parlopo number Singteron arong amikar mohon rong pi ahem kopi ko son pendoni hem me chopiden. Mohon rong pi ahem me ki choba mahut me kapa mep dunji aphan pura tebok terayatum lang ki chordun pen chenglok me kapa mep ji aphan bor ipiklo. Bonta ahem me ki cho ahir kang tang pikajok me pa mep un edetsi Peri kasu harlung sok sang hormu hordar kaduk kawi suri trok kep an na hokpon lo pusi pherang kia thengno nang than pachini dun kisung ke phodet mohon rong pi atom ahem tun atom pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen nilip MAC pabitra rong pi anparta ke ongdung ke thekiding atom aphan nang rabek tha pusi kachuning ripon pedo News Report Karbi Live Lakhakripo Mahamaya constituency ke parlo Virvar Pangji Hanse arong amekar Bipen son rong phar achor Sangpi Basapi Hansepi kedam tang suri hinira inkora ke thompen Tubmar akiso kacholong lok ajok Dipu Medical College and Hospital lapen Rengpoli Hostel along an Chelang damlo Bonta nonpu anda keso ke memedet ajok se kelang jiaphan longle phelang chainong biphak tempo gari anda chejor thailo lasi sangpi basapi hansepi ahemasor bipen sonrong phar lapen adon arab arong basapi atompen se kachelang jiaphan pura KACCM Dr. Tuliram Ronghang lapen Mahamaya constituency EM Lunsing Teron anparta ke ongdong ke thekiding atomaphan Ningke mepen nang ravek thapusi tuning report. Lapen ke so that atom ahem account number 0290201700135495. IFSC code PUN B00290220. Lapen 74290100689994 lahenlo. Nili hem sage 2023 pen non 25 an la la tube mar polo ke nitum se chelang bom pen emre pato chipado la dheke ke nili tha pining pen sudela november chiklo pen non kala pheo pan chiklo non hai mas lobo mas anon nili ke so temoni damoni usmar phanta tim hoi lo job mu hoi lo nun ta lam ne yuni pami ke lam ni pami ke nili ke ke isulok ma ke CM sar phanta chuning rilo nili chuning popolo nang chuning rilo sta ajate ta tek te da mani ke sar EM sar tin ka binglong mana chuning rilo 2023 pen ni pai so ke September pen so la inke dipu medical long pon la inke pini yala hai in kasan operation long ni de yala keso tube mar bisikipo sibaha rogya pokhe pe pokar arlo ta athanta theke ta Dipupen Bimo Singh Teron report Karbi Live Non malom thengpi thengprang arwo kang jui laben me rock kachiterang aporavut hem me kicho abirta social media achatai long pena an theklong lo Lason si Lakhain Korapho MAC constituency ke parlopon patumi ningbe ajo porphai narkep rongbong terang arong amikar babu teron ahem arlo me kicho det ajok
hormu hortar peri pen chenglok pen anason nahok pono lasi kisung ke phodet abang phua tumpen KACCM Dr. Tuliram Ronghang laben nilip MAC Pavitra Rong Piatoma Phan nang rabek tha pusi ning aklong pen kachuning report pedo tangten non kisung ke phodet abang phua tumpen alam thele angton pen arjuponik tha dak non me chodat ke dak ni lek te hemlo tebe bajiner ke apor lek tom gerda da mera phi asupia bang suki long mom me kailo engke karena beda jane mom kailo ala so phi suki me chopidat mang ton la bang so hema romolong bang me chopidat la amang ke kan hok the olo somar uniform bandang lok peri bang photrok la da ni le ka somar do ana peri da hebila amala da room me chopidat manan bang ke somar non ching thang plop plop peri anwel ase nilek tam da ke sung thek tek lo ni to masar pavitro heta me kerai phansi chuning ri dono Lemen babu teron rong mong terang borsali acha piu son ben sila da mi chode la so kuthar na ga sabu thani ma la aso kichorege pinelo hem ke karyana bema so bang ete sukilong kendar thoi angmalang hongdamat chipan apteng ni tiat bon amal aso phila suki mi chodama anke arna paperi long krib suki kribo mat arna anna mi cholalo ban khinge palong na cholalo la hem ang sa ki sienda ke chu than si thek dunong pin khano polom bajiner ke ai tum hamba oda nel tinge hindi ta sarpisa burata bangbe akori sumar ke the bang da bangwe la mi chu pine ke basi lo son pine dum avelo la ke si room ke la sumar school kidon ni from ang ton si bang pri farmana cholalo kitab ang ton si kitab keng op ang ton si cholalo ve pin la room do ason ange hele tumla school ke non ma ke ni like sonabar saita vidalo pola school ni from binin ang ton sita avidalo pa to MSc pavitro rong pitame nang rap sonde me par se chening reading ang tung am sar dalo nele ta se am sar phanta me nang rap sonde me par se chening reading nilipen prokasteron report Karbi lai piniar nikang sama berta ke lapo ang sikang ton pon iklok do methak mi purwang thu